yoyote aliyekufungia, ninatangaza kwa jina la Yesu, ninakuita toka. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Wao mawazo yao wanaamini kwamba hukumu yako iko pale pale, lakini wasichokijua ya kwamba wao wanatembeaga na mapepo na majini, lakini sisi kuna jeshi la malaika ambao huwa tunatembea nao. Kuna wakati ambao hawatarajii, wanashangaa tunatolewa mahali, wanakuta vyumba vimefungwa, walezi wao wapo, wakituangalia ndani tumeshatoka. Hakuna atakayebakia kwenye gereza na familia yako, hakuna atakayebakia kwenye jela ya familia yako. Weka kama mateka, wakijua Mungu wako hana uwezo, wakijua Mungu wako hawezi kukutoa. Huyu hajatumwa Mungu, amekuja malaika. Kuna malaika tunawatuma kwenye mada ya leo, sijui waende wapi, sijui waende mkoa, sijui waende sehemu, lakini kuna malaika anakuja kwenye maisha yako. Kama kuna gereza walikuweka, kama kuna gereza waliweka watoto wako, ninaona wakifunguliwa, ninaona wakitoka, ninaona wakiwa huru, ninaona wakisherehekea.